Kudžoman. Kada bude bio spušten crveni barjak, to će označiti početak ove trke Novica Andrejić Kudžoman. Trka je upravo sada puštena. Odličan start u Worty Jacka. Worty Jack na čelu ovog nametanja, na drugoj poziciji je Varan sa tokom Crnogorani i treća pozicija za Dori. I broj 1. Enzo Arte diskvalifikacija takođe. Danče. Na čelu ove trke je i dalje Worty Jack. Worty Jack, druga pozicija za Varana, na trećoj poziciji Kasa, ukoliko se ne varam, Cool Girl Lady, nije to Cool Girl Lady, to je Dori SG i dalje. Na četvrtoj poziciji je Leila ST, na petoj poziciji je Cool Girl Lady, svoja krenuo Jäger Svit. Trku vodi i dalje Worty Jack. Worty Jack, druga pozicija za Leilu ST, treća pozicija Varano, četvrta pozicija Dori SG, peta pozicija za Claire de Lune, spolja Kasa, Jäger Svit, iza Jägera Svit, pa je Jessie. Trku dalje vodi Worty Jack. Worty Jack vodi ovo nadmetanje, ali sada će morati da izdrži ozbiljan pritisak. Leila SP, Boris Kečenović izlazi na lidersku poziciju za pola dužine, čitavu dužinu konjskog tela. Leila SP na čelu ove trke, Worty Jack na drugoj poziciji, Varano na trećoj, na četvrtoj poziciji Dori SG. Popušta tamo kao da popušta Varano, a možda i ne, s polja nadire Doli, a na čelu ove trke je Leila. Leila i Boris Kečenović vode ovo nadmetanje. Leila, simultanta u ovom trenutku vodi ovo nadmetanje. Leila SP sa Borisom Kečenovićem na slikama. Borba tamo za drugo mjesto, Jessie slavom kroz gužvu. Jessie kao da dolazi do druge pozicije, ali ne predeće.